Umaya se o tatu tapu i atu lo tatu tu. Ia o tau i atu leni. Ia tu ia o tau suafo leni. O tau au na leni. Ia tu ia o tau i ate ia. O tau e tu le fale o leni. I lo toa o le fale o lo tatu o tua. Ia o tau i vi atu leni. Ia wai le lei leni. Ia fai peseka i lona suafa. Ia wai mata mo fie lea. Wa filfilia ia kope le li mona o Israel we fai mana o noa tāua. Amen. Se o tatu. Manava mai alo nganga pa ia e whakon mone. Papa ia ina le nei sa winga le auuso fealofani. Ine mwhairo matu whaia ma le nganga a toa ma le roto whamaoni i ate oe. Ine ia moni matonu le nei sa winga. Ia ana ilu lava whatasi mai. O lo suafa kiriso, o matu mole mo tamu atuai. Amen. Sumare ni marvi ingo le atua nato te pese ai. O i fonga mavi inga ia sauni ia Yesu. O wau whaalava au whaora ai tato. Tātou i whuma tāmu ki atu. E monu ale nei pese ua mātou pese ai. E siri ese lava oe le atua e tutasi. O e lava le atua le tamā, le alo ma le almanga paia. O le atua o le fuafuanga. O le na ia fuafua le langi a toa o le lalulangi. Ma e whaia le tangata e whai mapale ali i o au anga. Wa tau au fia lau auuso fealofani.
O mātou tō whao ma le loto whaafitai. Se i o mātou o mori atu le loto o whaafitai ma le ngā ma le whaamalo i atu oe. Ono lo o lofa ma lo lama whamao. Whaafitai o manuia tina uma o le nei tamaro. Wa whaavano ina le nei fiafi. Se i o mātou o mai i whaatino le sauinga ma sani le auuso fealofani. E mo mori ai le whaafitai i atu oe. Ono ngā ruenga le lei wa e whaia mo i lato. Lea tuai, whaafetai te le lo wāku. E le mawhai e tina se mea e tasi. Pe ana le iai oe no mātou tua. Sa e wha māmosi, ma e la mea no mātou soifua. Sa e ana le lei mauna ina no mātou soifua whare whātou tua. Lea tuai, wa malie no wanga le lei. Wa afu e tau tua nisi o mātou tina. O la lango mai tia sa nisi o tinanga nātu wasa ina le nasu o le tai awa. E ala i ku whaia le auuso fealofani. E le ngata i tutono le nei tanga luenga o le nesi noti ai maise o lau Ekalesia. Whaafetai no nātu sao tau. Whaafetai ngā luenga le leisa nātu whaia. Whai lea ma whetu pula. A se whetu ta iana le soifua ngā nue o tinao le auuso Nu'uuli nei i le nei mai tau. A o latu nganu e whaau mau. Whaau ngā luenga sa whitai tūma ai o mātou tina. Whawetai le whaamae no mātou tū. I le soifua whātua tua. Ma le soifua tonu i ati oe. Ato ai ma le loto atu. E le ai se mea e whaingatai ati oe. Whawetai te le lo mātou tū. Wawa o ma le leisa nātou whaia. O ngā luenga le lei o tū le whainga. Whai lea ma pine whaama natu. O lo lātou soifua au ngai ana le auuso fealofani. Mātou te whaafitai i tina na afua ina le nei ngā luenga whale auuso fealofani i le tonu o le Ekalesia Metotisi. Mātou te tauina o tina toa i lautara le nei. E ui lama ina whete na i manatu o tai o le Ekalesia i lea mai tau le ni ie. I le tau amataina o le nei ngā luenga. Ai whaafitai o manu o e te riso. O le manu mano le ni o le lalonangi. Mana whao songa. Au atu manu mano le anofa tuno o Jerusi. Ua mawhai ai o na tū le whai la. Ma tini tau rungu le miti e ta ina afu o ina le nei whakoe moe. O matu ai nei manu. Ina ua matu maua le nei tai afo. Bi ia lo suafa. Whaafitai o manuia le tapitai. O le konferenisia le auuso fealofani. Le president sira le auuso i afia le nei. Maise foi o le whailau tusi a Marcelina. O le teu tupea maise o sea o whaasinoti taitasi. Presidente o auuso i whaasinoti. O presidente o auuso i te tono matanga lenga Lotu. O le auuso fealofani le Ekalesia. Whaafetai, whaafetai. O mato mori mauina. E ui lava o whaatao tolia nisi o tina matutua o le nei auuso fealofani. E oi na wafe moe le whainga malanga nisi o tina. Si mai foi nisi o tina i atu e mamao. Ai peita i ane. E te leo whaangano ina i nā tō logo rofa. E te angane lei mea. E te lawe ina. Ma e whaangano ia pe i a nātō au ma nātō ngāna. Whawetai i le nei auuso fealofani. I lo nātō loto te tele. E ui lama le li e na tele mea whai. Awe ia le ngata fo lea. O le tau whaasosore ta mau ainga. E ati nai whanau ma ainga. A ua whaasiri nama lau ngāna. O e letu lafo ina i nātou. O e anga le leini whaata mau na ina o nātou au manima. E tau tua i lau lava whiau ma lau ngāna. Awtai ngāna pa ia. E te wha māmo si au. E te anga le lei. E te letu lafo ina ti nā uma o le leini tamano. Le auuso fealofani. O le alama whainita ma whita. Le li whawhitai e te leo tu lafo ina. E anga le lei pēa ma e lawe mai. E te tausi pēa i o au whaona. Wa fuai le manuia o mai le nei tai au. Tau manuia na utanga wema. Se awa no fo i mātou te whawhitai ai. Ono le manuia i te tono le nei utanga wema. Le no fo i ta whale i ta māma tina o i a mātou whanau. Whawhitai o mātou ola ma māma rosi i ate oe. Ia, o le whaafitai sili o loa nganga pa ia. Ma Yesu Keriso no mātou ni whaoma.
lena ia saunia le whaoratanga, lena ia lame ina le soifua ngā ngue o tina, ai maisi o lau tanga nua, e ana i no maliu kua ngā ngua le sātau. Tai ngā ngā ia, i Lotu mosu marau whamalosi, e māmonosi ai i mātou o tangata vai. Mangalo na mātou i fō. Se māmasala i mātou. E le ato toa lau tanga wama. E le ato toa tinao ni auuso fealofani. Ao ina tele whaafita au e tutupu mai. O na vai lea o mātou whaamai mai. O pole o mātou na mona. A wao i mātou lava o tangata whātua tuaiti. E pole i mātou. A waile lama o mātou tangitonu i ati oi. Whaamai mone. Ia e whamangalo i mātou. Awa e tutu ngā fua ina le soifua o tina. Alofa ngia tina mātutua. O le nei auuso fealofani. O le lava mai i au saunina. O le atua toa le mārosi. Nese o lo whātau tolia i mai. A nganga pa ia e. Lame ina i nā tō i au au whao. O mai na whaingata o mai. O nā oe maku ma mano o ia. O nisi tina o si mai atu o e mao. Mātou te talo, ia o atu iai le mana o mātou tāpsanga. Anga le lei tina e auuso fealofani. Ro iai sa mo fele taimi e taliu mai, lau whai ngā malanga mai, whai noa i male auuso fealofani Nu'uuli, i le manuia male fia wa e saunia. Ia, manuia na tanga ruenga ni nofo ni tāwhani. Aua le tu lafo i mai i mātou. I mātou ma mātou whanau o mātou ainga. Ia e tausia i mātou uma i au whao. Mātou ki tui nātu. Le auso fealofani au lau Ekalesia. Le presidency le auso malona ofisa. O le nofo asea o whaasinoti. Whamone mone. Ia pa ia nātou whaiva mataitaina o auso fealofani. E ana i le mana o te visi. Tātou mafuta mo le nei sauri. O ai se tina. O ai se sui o le auso fealofani. O lo maua i whaanono anga. Ona o lau mana au pa ia se tasi e pele, whamawhawhanaina e lo mana. O ai usoso i mati ngā, ia e anga le lei whamano. A mātou whaitawina na o fionga, ia e au mai mo i mātou. A mātou fitu whai se uku mai lo whinangaro, ia e whaatonu lo mātou vai mai. O lo lava suafa i sukeriso, o mātou gole matatalo atu ai. Amene, lo mātou tamai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia whaia ro whinangalo le lalo langi e pēa na whaia le langi. Ia e whamangalo i ati mātou ia mātou o sana. Ia i mātou whoe o mātou whamangalo nātu. Ia e wangale anga mai i ati mātou. Aua whoe le teita ina i mātou le whao so. Ia e nā mea i ai mātou aile lea. Wai o le mātou mana. Toa marivi i ngai whao maurama. Amen. O le, tu swaitau, o whasino ina mo le nei sa winga pio ne tu ina mai le nā whiunga presidency le rausu. La mua lei mo mua te Salonia. Te Salonia mua, a ulona matau koe whao. Mua te Salonia whao matau, matau koe whaitawina. Mai whau mua whangata mai whau koe sumanua. Mua te Salonia, whānu tauku, whau mua whangata mai whau koe sumanua, le a tātou whaitau whenawhalafuai i le neimu tauku. Whawhunu mai an whaitawino le whiongwa ia le tua, o le nei, le au soe, o le toi upu le nei, mātou te ai o iatu, mākoko iatu tō, o no le ri o Yesu Keriso, Pa'apeo na talia e o tau mai a te mātou, le wingo le ana e te tau o tau sāmu mani ai, ia fia mai ai le li i a tau, ia whasiti pēr i ai o tau. O le whinangalo fo le nei o le tua, ia whapai e ina o tau, mai a whamamao o tau ma le whaita ana. Aua mane tu na nau o manao, whapeo mese, wa lei noa le atua.
Wai le vala wina I tātou e le atua I a mio le anga. Ai a whapa I ina lama. Ai lea maama o tusi atu ya te utowe winga le alofa I le auuso. A wā wina o tō lama I le atua ia fealofani. Wa ia o tō tau whai ina ia o tō nofu file mu. Ia whaia o tō lama whiau, wa ia ngā rua I o tō lama lima, pei o na mātou whai atu ai I a tō tō. Talo lava lea nganga o le tua, na te whamanino, whamalama I o tō whingalo, mō tātou Lotu, le whaita wino la nā whiong wa ia, wa ia tū mau ia te iaro na lama ve inga, Nei yo o le whaamavau lava amene o le tātou tāulanga. Malo whai, o mātou tū ina tu le nei tāulanga whātau waa. Wa se sau ina e tina o le nei auuso fealofani. Se iatina ina e le e tū whare tino o lau whiau o lau ngārua. Whamore mone. Se ia e whapa ia, ma whamangia le nei tāulanga. Whamangia ma tina uma le auuso fealofani. A toa ma le whanau whaia le nei ngārua. O lau suafa ki riso o te tano atu mai. Amene. Amen. Kua se lau suman whāringo le tuara tātou tue pese ai. Mō le maule nganga I Lotu o li liu whanau lava I nātou. Mai o Yesu. Oh
Ina I mawhau ngā wā le nei aso ma le nei lotu sa ui ngā lotu whakatoa. Mo le auuso fealofani I le nei tusaka. O le au tūna tuina mai le presidency le auuso fealofani. E wha au tū I ai nei sa ui. Sa wawali I ana o le li. Sa wawali I ana o le li. Sa tātou whaitau le soni mai whengai fau. Mo mua te Salonia tau ko wha. Pa mo mua te whakasumare lua. O lo iei le utanga. O a kua inga. Lono winga. O a kua inga le apostolo. Paulo I le Ekalesia I te Salonia. Sa unofu lava ma tiri. Sa au tu fisili fo I le tinao le auuso. O lea sa o le nisa mo. Ia lana whamitalanga le na tūna mai. O le sa uinga whapitoa lea le auuso fealofani le Ekalesia. Le talo si ai le auuso awanga. E se mai sa uinga lotu ia Ekalesia sofatasi. Ma le mawhitanga atinao le lalolangi. Ia manisa uinga lotu. O le leina. Ale au tūla. A whaitau lea le soni lea. O lea kua inga le apostolo. I le Ekalesia I konito. I te Salonia. O le Ekalesia I te Salonia. E iai tina. E iai tama. E iai tama loroa. Ma whawhine. Ma teine. Ma tama. Ma tamaiti. A le rotu le nei. Na a le rotu a le auso. E le ni tama o iai. E le ni sina o le auso fealofani ana tōta. E na tau whainone si tau whawhisota. O le ale whisota ima. A o le ale whisota inga ma le au tū lea wa au mai. Sa wapani I ana o le li. O mawhau whaulo lea. So se wha moe fōu lawa. So se wha moe fōu o tau a mata fōu. E le asa. E le asa mwhawhitau. E le asa ma le ola te te o tangata. O sa moe fōua. E ia tangata e te te. Le sa au tala noa atu le. O le apopo inga le apostolo. I le Ekalesia I te Salonia. O le Ekalesia whatoa a mata. E fōu le Ekalesia. E ana umalo lea. Wa alu Paulo la sa tala I le tala o Yesu le Mesia, o ia o le li whaola, o le Yesu maliu ma toe tū. O ila wa amata o na pifo lili wa amata na o soso e ni me pese ita. Ita ngata o le lotu yutaia. Matua voi yutaia le talia Yesu. E le talia se Yesu as whaola. Ina matai o noso e feita. Walu lako. A ua tupu tele le ita o tangata. Ona sawa ina ro leo le Ekalesia. Wa ai mai po. Me tano fai. Wata toso e tangata utaia le lotu utaia. Tangata kersiano. Toso iluma o fai kule o le lotu utaia. Fa masino, fa sioti. Ave isi le parikuikui. Tau ai maa. Pa fitauni ya le utupu. O whaina tāia. Wa lato te te. Wa lato whatupu le te te. O le pongai lea. O le tusi o le apostolo. E apo ai I le Ekalesia. Pa nea yo uko le popo inga le apostolo. A whai si ka sila I ai whau pasumartasi. Marasuma le lua. Whai mai sumartasi. Ma ia o tau tau no whaini na ia o tau nofo. Fi le mu. Nofo fi le mu. Kele mea o le nofo. O fi le mu. Ia whaia au tau ngā ruenga. Ma ia ngā mue I o tau lawa lima. Paperita nia ela ia I whai mai. O le nofo. O le stay patiently. Ma ia whaia o tō ngā runga are o whaparangi ngai and mind your own business.
ua te ai afu e me lai whaimei na tu. No winga. Nofo fi le mu. O te amana ia fua me lai pesi mai. E ale fa sa ko fa le masa ni ia ro matua ia mo tu matua. Se wala mana ia for polo e mo tu tua. Wal ma na ia pe a fa winga nei le tana pau. Pe mai se mo fu fi le mu. Na me tu te amana ia e for polo e mo tu tua. Fe me le tana le sve fa u mana ko. Ata ni le uni mo tu tau no mafo. A matu no fo ofisa. Pe me tana na fa se wala mana ia fu mo meu. Tamai manu na fei se fei ia mati ba o no fona toi fa tau ia e tau le ia martana po no nofo male fi le o tu tama na ia fu fa ia o tu ma no va le e fa ko suma tasi ma ma due yo o tu lava tute fa ia o tu ma ba se pisa uma ma le ia yo por apostol. No forole mo tiro le tala faso le pito le Ekalesia. Waluare o na o mane nei tu atu fo le Lotu. O tiro iai. Fa bea. O ka se mana ia. Mai mo pe tofu uma ia o tomo ma tu si o tala faso le pito le Ekalesia. Ari sia o iso kusfa. O so. Ma to isi tu si o tala faso le pito. Ya ini sia le man ia yo le natus o lo ia ile tala fa so pito le Ekalesia masalo ana intotus feitau wa fetamis le ngo la tau mai o tina le winga na la ta o to tilo le ia fai mai na amataina le tau amataina le nei me o le auuso fealofani na fo mai a Marie ele Marie Ripley a Marie le to o misi matoka ali kenge o ia foi le o presidente do Ekalesia kam tanga o o misi matoka kamua misi matoka so lo makam tanga o le o presidente sa mo ne uma kaputala tanga olo so o mai ma tai au tawanu uma tai au tawanu so o mai ma amani amituana vai fa so mo ya so mai malene so mai ma siatua ya fa so mo ya o misi matoka na o lulo presidente na tau ma faile o misi tama tai o Marie e fa atu so sayete le sa le tau o si sa tau society sa tau le maftanga tamata metis ai ben tu o le no matua le sa no fo bela no fo president technique no fo na na a inana na vo tu silfia le ma foi fe au no fo na foi fe au na luai official kasi o fale tua o mana ye al me maria le la fam kala o fale tua ye o le nuu leo le presidente o na fai atu lo leo misi Marie wa fia fa atu le mafutanga tamatai metis ai mua fa tua leo fa ngalo na tite ele o tina be o tato na tau solo mua fa tua leo fa ngalo ngai fa ula o na tite ele be yo o fiu sino matua tau fai ai tite ya na igua ina faile fono i pi una al sinot una toi ave no le al tamata una toi ave no le i misi matoka tamata o Marie le no ta inga ina yati na e se fala tonga atamata i ole Ekalesia Metotisi e lango sua i le ati na ina o ngā wenga le winga le o le mafu anga o le langono o le tinadea e mafu o mai lana tilo le anga nuku o Samoa i le tiu te whaatina o ia o le pae ma le au fai mai le tala mista mai tala a o ina tutupu wha le mena vele ngā luenga ono o le ri fai au o aia fufo
o ai lai fo e tasi ata o le tina le o tilo ia le nganu le o ia o le pae ma le au le tau fai ma lunga lea e fa au ngā mai fa poto tina ia latu tonga veina le pito lea fai la tau ma le lenga fai la tau ma au tau ma tau le Ekalesia e tua ia le Ekalesia talisa paia e nisi o tina o lo iai le tala faso o pito le Ekalesia nisi o fale tua le o fai ngā luenga na lato talisa paia le nei wha moe moe vetu ia isi o Roma whato ina fereti ta ena fulau tupua sa ala ilima sa lau nato si fieti na lewo Lotu sina kamu tango to whawhanga noa wha i unga roa beti fo lole siala wa sati tau lei li tia tupu maya lile peleti na au mitoso tinae fo leni ma sesi lia sione ala ilima a whaia o ngai le awa e ma sani e ia se ama tise ma o tau tina mātua sinima ma tau e tina mātua i tina me fai mai le tala Mr. Maitai, Marie Matoka, o toa ia o le tala le lei. O tinato toa ia, na lato wasaina le masua o le tae au, te iati nae le mafutanga ta Maitai o le Ekalesia Metotisi. Tau sanga tasi le iwa fasala, tasi la fe iwa salau fasi fulu ya Februari, aso ua suma le bani, na fai ai fungaa, i le fale faa manatu o lo iai, talo to uma o sila de farfa manatu to le manang so e pia provenis o to sila de farfa manatu le o tu fale fa manatu wa ye na mali liu ile fa mai tele o inana fa ia ile sa minga na fa pa ia inai le uwa i ma tanga e kale tama tai le Ekalesia Metotisi ma fa ai mo inai le ma tanga o le society ale auuso fealofani. Yo le ngona na amatai. O le society ale auuso fealofani. A nana matua tau ave manana tanga vai ia fealofani uso. O tiro nei le pine ale auuso. O le ise uso. Pa wale mele tusiai ia fealofani. Le pine vole le auuso le la ruana. La iai le auuso fealofani. Ale la tanga mai la ia fealofani a fe mai fa mai sa ia fealofani uso por fa vai o nana fu mai ma a mata nai le auuso fealofani tinato toa ma lotu tene ele fefefe vai mai la apostolo Paulo ia o tau ono sai te Salonia ia o tau fifi le mu ma ia o tau lotu te tele vai mai le au tuo le so le lotu nei ia sava vani ia no le wala le lotu tele fa tua i le tua anga manu ma lotu ma e fiu wale fili e teia oe ai a fai e teia mai ata no fa va atu lo tau man be ata ita se vale e fiu atu i mai ata ai se manu si oe e ai ama se metu ai a fai lo atu i mai toi li watu o i wale a mara le auso fealofani wale fealofani la le auso au femisa ai le auso tau tua nā fa vai ma le tanga mai ia fealofani uso o na fua mai ai le lotu te tele o tina o le Ekalesia Metotisi te le iunga luenga mea lai ei nei le whare o le auso e se makesi te le no se te ua mama o sama whai ato whamatalanga e le malmalanga tātou le whare le taua o le whare o makesi whare lai ei nei le Ekalesia lai le ofisa le main officer le Ekalesia
Mentohor company la makesi den ka kufa kawa. Pes 5 milion mai. Den tatu fatu menu bifa. Ia na umana fatu makesi. Al fale na so makesi. Le tawale arcade. Le o fale ana fa le auso. Le tasi da fe misala barsu manua. Fonga fa tomu na ia. Na so man fa sa mat fe. Umana fa sa mat fe so lo male arcade le na ia le pu sa pila. Ia fale na auso. Wa te leo fa. Umar fale na ya si meta uta uai le auso ava si sila italo tu pele ale auso fealofani le tau sama le tau sama la dia ni bari pa mo ari se la yen pa mo ko ko la yen man fa lo wa le ba ngare se pa mo ala sa wa ya pa mo aya fa ya tu le conference le auso do ma tu ave se fa ma ave se na tu fa ya ni ia na tua ia le awa le vana le se pa mo o laua wa fale a to pauta na u fai ele si tanga ko umar fale na fale o le uso sa yo lo fisa nga gwenga moni moni ana fai le uso o le hola ia le tu se ai uma auuso fealofani fale te le ia fale to sama tasi la fai sala u pasu mo le vana a president silisu nema fatu esi le uso to ono le wams ka president el tinana fat wi nai na wenga tele ne ya le uso e sa awata na le tu na o to le uso matina na au to wi nai la ai sa le nga tele loto e tele loto ayere me mari o tele rope ya ata o pe wale ngata ina ngalu buai le ausu fealofani pe soaswani le atina ina o ngalu nga fale nganga le kalisia a o ngalu nga fale tino le kalisia wa ngalu buai le ausu fealofani wale ngata le na a wa ngalu buai le ausu fealofani ile atina ina o le ola o ina o fana wale kalisia ya le ola o ina tolu skul mon tupu e lakte fast food ava nova scorsipi le uso fealofani tu inatu polisi wasele ya o mafu ai tamiti tolu sku ava no luas mon tupu ava nova scorsipi le uso fealofani tu inatu polisi wasele e fa o mai le uso skul mon tupu scorsipi tu inatu le lagua puna oa lesis kumoto poetu natu ile vocational education isavai ba ai te tongi ato ile auso ava nona te sanga ato e tau le wo fam tala to pitoli o tau ko ne wale fa o ma se wa fino man la mole ora polisi ai sa le pili o kai pelo ko fa ai sia fa mai la me le se tu ila no wa fi pe mai ele se so ne to Ekalesia ele se me fa o mal fa mo le kiai ya na fa ya ana tai no ata te apala ya ni me si fa o ma sho ta fi ta wo fo pito tu ina tu aba no fa scorsi pele so fealofani e fa o mai alo mo fa na mo Ekalesia dai bo le utu ina mai ai ni sia no ya tato nei ya pesa beta si pe rua tau sanga na mo ya pele ai fo arta woro ma ko ngala so fa e ati nai lo fa le manga ati nai lo fa le tino e ati nai le ola ha o wina wa fa na ti ngale te lo tala tangata ya te uto ko fa me so o se o ko o sori ta te loa le o mai to ino ma tele tala inai lo ma to la ino mai ko te me fa na fo ba ai tali e mo foi lo mai ma ave ma le sua fa lo tu si tali e fa mai ta no qua if ya fa lo si ma ke ku pe lo mai o ai fa tala le fa mai perfetta o le nei au o pe ya ma lo sabina
Longo winga, e fiu ka waka sasa, e te kua hile se mea. Koe mele tala le apostolo, ia o tau fi le mu. Tia, wale anu ia. Anu no ia. Ia o le se la fonga i po. Ko le ala wale tene, e fai a uma. Ai fai a tato, e a tina e ai, le atua malona finga. Fa malo fa tai tina. Malo, fa tai mo na fonga po le ias. Me uma o man fai. O te toi fa tai atu ki tau sala le auso fealofani. Malo ngā tau te whaia e o tau mea si, ma o tau manu ai. Ale tā ua rea, pai mai a apostolo. Ia o tau lotu di tele i le alii, ma le malosi o rono mana. E le ma whai e se tasi mea, o le whaate e se ina o tau, i le lofa tu no le tua. Pau lea, ia o tau sāma pali, i au lau le. Tātou sāma pali ai. Whaawau i ai. Ala o file mu, ala o le alofa, o na tupu lea o le fealofani. Fai mai leo le apostolo. Ia outou sāma pali ma le mata mo fie i ruma oe oitua. Te ese whainga kāu o ni apostolo. Ia ke leno, whawhiwhena whamatala le mea le savali ma le mata mo fie. O afo o ringa kangaka savali ma le mata mo fie. E peo le mea le no whaia. O ntai whainta. Ia outou sāma pali ma le mata mo fie. Peo nuinga, savali ma le au lei. Iri iro lea sia le whangapenga ki iro le uingo lene. Savali ma le mata mo fie. I luma oe oitua. Lele. E oitua. Tangata le ke usiano o lo feita mai. Wai mana ia. Savali ma le mata mo fie. I luma o tangata i utaia o lo feita mai. Ma ino mai atu tau. Leo soi. Ia tātou sāma vali ma le mata mo fie o le tua. Le lofa tu no le tua. Le manai o le tua. Le file mu o le tua. I luma o e tangata. I luma o e fai mai. O na le fai. Fai mai lea. Ina ia le mati tiba o tau. E te tali lo iai. O tātou tu lalo. O le mea moni arena. E te tali aturo iai. Misaro. Ia malea o maa kuare. Pe mea me voi le tala le tātou te masania. O le tali a ma le file mu. Ia ko ngalo foi whakausi si mua le mea. Ia o le tali a ma le file mu wha umai foi oi. Ele liu e sei nai nei tapa. Ai a whai e ita mai to ita atu au. Ia mo lea o mana. Sa vali ma le loto file mu. Ma le mata mo file. Ona le liu e sei nai no leita. Leita o tangata no ino mai a te uto. Pai mai esu e au soe. E ino si a foi o tau. Ona o longa. E ino si a tina fai mea tonu. E ino si a tina mofa. E ino si a tina fa mao. Pai mai esu. Ia o tau roto tele mo sa. Awau o manu malo ma ia mea. Whawhitai lea tua tātou mawhitanga. O mana matu no whawhitai. Lotu o sa ia fo o sa leo. Le taitai no tātou mawenga. Auto e sea le president o lausa. Whawhitai tene. Au o toi no whane o whapea. Whawhitai lea tua le nei awa noa. Mo oulo ai. Le tele o tupe lausa. Au ane mo ia. O te rei non tupe whapea. O te veo te vesiri atina, fai mai ane ringi po. O ko ma pa fema ave suko. Lela o tato ma fa. Oka. On pa kele. Fa tu no le amata fema ma ave. Te no ali le mele te ma o foi. Ia moro tu silfina. Masalo ta e o mai ele va e ka puta le varia a por fasa. Lela amata na varia. O man ma fa tu no ina ka puta se va. Ai la ni project no fai atu ye. O si da me te mana wa fai ye. Se o tala tu falsala. Me la leta no ma. Ki ka e. Ai ba si ma ko la mia. Si ma ato e mai nai lo ma to yo mai Victoria. Si me fia le sa vali mai e mai. La foi oso mai marato i nai. Ni to la vese vai o se si ma.
ai whai mai rau ina sa o le leo e tama a teilo ma le auso ala kere la hoku whakumea i kere whai kere auso o le te whai kere si ma ai whai mai ai ma nei ana ai a pēa si ma ato mai ma sau mai awala sau mai awala tau mai i tatu me le ka paka tatu ka pēa wha ngai ai mari parpala ka kero whai ngai no ma kumai ko ingara mai ua parpala la ato whai atu vi ia le tua i o tō roto te tene ma wha māko rosi lele i le māko si o rono mana le auso ia na o tau o tua fofua ngā rua no mau a oai e whatinoa o ai e o au mea o au ia o au mea o a tātou mea whai whātasia ia manuia tele lava o tau tina ia sa tuku pēro o tau soifua manuia ia wā le atina ina o le tātou maruenga whale au so fealofani toi paware o le e titi apa uia te o lo iai ni lisi o tina o la lango mai atu tia matutu mau sa iai ki tono le auso nei sa taula kua le atina ina o le ngā luenga whale auso tu tono Nu'uuli ma tu tono le whasinoti tono sumare fitu tina le sinoti atoa mai tono whalisa sumare o ma le sinoti atu o lo iai ki tono le nā tono le au pepe le mafoe marbia na ie tono na laua mai e tau fite whaatasi ai maroine lauta suafa nai to tono o iai tono le teimene tusia e le tala whaso pito le Ekalesia o i la tona la to wasaina le masu ma fi tau le vava me labe le atina ino le auso fealofani i le tono Nu'uuli ia o iai whai maritina ia mu loro aso ia maritau marifalitua ko le tausi o tui o motu ia manisi o tina tau au ngā ina o le sinoti na latu whawaina e auso fealofani i te tono o tutui le nei manuia le atua i o tau ngā ruenga ia mana tua pēri a tātou talo ngā ruenga whita tina sa ngā nue ma o lo ngā nue pēa o wā le atina e ina o le auso fealofani manuia le atua i o tau soifua ngā nue ameni le atua mamanae mani matautia o mea uma wa e wau whai o lo e sika fia fetu siku marelua le veilinga o le atua
mātou runga, malunga o le nei auuso fealofani, me manuia tō tasi o le tamale alo ma le ngāku ia, mafuta mo i mātou le nei fiafi, e o le whaavavau lava. Amene, amene.